Oke, kembali lagi dengan Mas Gareng mancing. Cerita dan lagi yang mancing ng karang bawang itu yung tuh kulumut nongone pak paimun le ganyang ora kalalan yung mancing karo pak paimun baku lumut karang bawang ya lur ya. Ayo gue lur. Lagi yung langsung balur lempar balur ke lokasi ng ancoan karang bawang ya lur ya. Ayo gue lur ditelang kumpul tapi rumah lagi lemparan kedua ya lur ya. Jan gue urung gelemangan bae lur lah jan kepriwe iki wae lur anu awane panas banget tapi ya lah jan iki alhamdulillah dipangan ke lur kutu-kutukane ora patut lur ki lur lah jan tolong lur lah walah jan ngantek ora kena didudut walah jan kiwak sepira gedene walah jebule anu cemantel waring kaya niki lur apa sempak iki lur tunggu itu setelah tak dari yang langsung mancing maning lur mancing maning ya oke lah sih dan mangan jeruk kayak lur jeruk ini ngomong gemblung mau pangan wae lur lah jangan apa panas mancing lagi yang cerita lagi yang gawe esen lur esen jeruk wer wala jan gantian cemplung nang omplong kulur lumutku kampret walah jan esen jeruk ya lur walah jan paimun gila jan gabol esen campuri jeruk ya lah jan cangkrik ya wong jan rapet apa lagi gabol esen jeruk kayak lur ada lagi akhirnya mas ke uli lur mas pendi arane mas pendi lur uli bener gede banget ya kalajan petik mbok apa kayak lu cair kok anak sama cilik ke kena gitu lagi akhirnya mau kabel lur walah jan paimun lagi akhirnya pindah lur orang mangan kabel sih kabel lagi akhirnya lumutnya buta kasangnya si garing lah jan mau melas temen lah jan walah jan lumutnya buta waringnya garing ya lur aduh jan melas bajane kok jan ngeter waring kosong sih gak ngapa lah kang tulung lagi akhirnya nyong udan lur udan ki nyong nyup nang kene nang ancoan ki lur nang ancoan ki nang nggon nyup ke nang kubu ke lur tapi ya tetap mancing baik ya wong jan berusaha bukan gabol ke tetap berusaha ki cerita iki nyong mancing nang kene ki rame-rame lur ki karo wong tua barang iki ora kelalen karo legene kaki tunjang iki lur ae tunjang iki jan legene cair iki lur pokoke sapa sing ora kenal nang karang bawang ya kaki tunjang iki lur walah jan iki lur ki wong gabolan batak bu walah kon gak lumut so pokor mbok nembe uli iki lur walah jan walah udan dilakoni gue demi uli cair siji kok jareng kok harga diri wet tetep ora uli-uli gitu lur walah jan ge wong angel lagi nyong akhirnya wis terang lur nyarep Bali bae lur ge nyong soalnya perak nang ancoane gitu nyong mlaku ben gutul lagi lur oke lur ge pom dan nyong mlaku bae lur lanjut ke semuanya lur assalamualaikum.